Amakuru mashya, amakuru akomeye cyane aturuka ku isonga ry'ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yashyize hanze ukuri kwambaye ubusa. U Rwanda rwafashe icyemezo ntakuka cyo gutera utwatsi inkunga n'amatiku by'ibihugu by'i Burayi ku kibazo cy'umutekano muri Mozambique. Ariko si bivuze ko ingabo z'u Rwanda zigiye guhita zitaha. Igisubizo ni oya rwose. Minisitiri Nduhungirehe yemeje ko u Rwanda rwahisemo gukorana na guverinoma ya Mozambique yonyine, bivuze ko ingabo z'u Rwanda zikomeje akazi, ntizigiye kuva muri Cabo Delgado vuba. Ni byinshi ni birebire, reka nkubwire uko iyi nkuru iteye. Ubutumwa bwa Minisitiri Nduhungirehe n'ikibyinshi inyuma mu buryo burambuye. Kanda subscribe ubundi ubanye nanjye muri nkuru yose uko yakabaye. Iyi nkuru turayikesha umuntu ukomeye cyane mu nzego zifata ibyemezo mu Rwanda. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe binyuze ku rubuga rwe rwa X. Minisitiri Nduhungirehe mu ijwi rihagarariye leta y'u Rwanda yatanze ishusho nyayo y'uko ibintu bihagaze, ashyira iherezo ku bihuha n'ukuntu ibihugu by'i Burayi byashaka kugira u Rwanda igikoresho cyabo cya politiki. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutajya rucyahwa cyangwa ngo rwemere gusuzugurwa n'uwo ari we wese, kabone niyo yaba yitwaza ifaranga. Yerekanye ko igihugu cyacu cyahisemo inzira y'icyubahiro aho kwemera kwinginga umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ngo utange inkunga iherekejwe n'amagambo mabi n'imigambi mibisha. Icyo Minisitiri Nduhungirehe yashatse kumvikanisha mu buryo bweruye ni uko u Rwanda rufite ubushobozi n'ubushake bwo gukomeza inshingano zarwo muri Mozambique, rudakeneye abavugira hagati bashaka kwihishema ry'ibyo batakoze. Ibi rero bita byemeza neza ko gahunda yo kugarura amahoro irambye kandi ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zizakomeza kuguma ku butaka bwa Mozambique mu gihe cyose bizaba bikenewe, kuko amasezerano yavuguruwe hagati y'ibihugu byombi byonyine. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'ibyo Minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje, reka nkusubize inyuma gato. Turasubira mu mwaka w'ibihumbi 2021. Icyo gihe intara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique yari yarigaruriwe n'ibyihebe byari byarayogoje ako gace. Abaturage baricwaga umusubirizo, inganda zari zarafunzwe, ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bava mu byabo barahunga bakwira imishwano. Icyo gihe amahanga yose yaba i Burayi ndetse n'ahandi yari yarananiwe gukemura ikibazo, yararebereraga gusa ubwicanyi bukomeza. Leta ya Mozambique ibonye ko amazi yarenze inkombe kandi igihugu kigiye kugwa mu maboko y'ibyihebe, yiyambaje u Rwanda. Icyo gihe guverinoma ya Mozambique yasabye leta y'u Rwanda kohereza ingabo zayo z'umutekano kugira ngo zibafashe kurandura uwo mutwe w'iterabwoba. U Rwanda nk'igihugu kizi neza agaciro k'amahoro bitewe n'amateka mabi rwaciyemo, rwumvise ugutabara ari inshingano, rwohereza abasirikare n'abapolisi b'abanyamwuga. Kohereza izo ngabo ntibyari ibintu byoroshye na gato, byasabaga imbaraga nyinshi, ubwitange ndetse n'ubushobozi bukomeye bw'amafaranga ava mu ngengo y'imari y'u Rwanda. Ariko baragiye bitangira abavandimwe babo ba Mozambique. None se nyuma y'iyo myaka 5 yose ishize kugeza uyu munsi byagenze gute? Nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabisobanuye, ibyagezweho muri imyaka 5 n'ibitangaza bidasanzwe. Ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwagenze neza cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo n'amahanga yabyiboneye. Amahoro n'umutekano birambye byaragarutse mu ntara ya Cabo Delgado. Abaturage bahoraga biruka bihishe mu mashyamba kubera gutinya kwishwa, noneho babonye agahenge. Imiryango ibihumbi n'ibihumbi yari yarahunze yasubiye mu byayo. Abana bari baracikirije amashuri yabo bayasubiyemo, babona uburezi uko bikwiye. Ubucuruzi n'amasoko byari byarahagaze, byongeye gufungura imiryango yabyo. Ntabwo ari ukugarura umutekano gusa, inzego z'umutekano z'u Rwanda zahise zitangira guha amahugurwa akomeye ingabo za Mozambique kugira ngo nazo zigire ubushobozi bwihagije bwo kwirwanirira mu minsi iri imbere. Aya mahugurwa aracyakomeje n'uyu munsi, ibigaragaza ko u Rwanda rudakorera kwijisho, ahubwo rwubaka inzego zizakomeza gucunga umutekano urambye. Reka noneho nkwereke igice gishishikaje cyane. Babazungu bashaka gukinisha u Rwanda. Intara ya Cabo Delgado ntabwo ari intara isanzwe, ikungahaye cyane ku mutungo kamere wa gaze, iyo bita liquefied natural gas cyangwa LNG.
mbere y'uko ibyihebe byigaruye aka gace, ibigo byinshi bikomeye by'i Burayi no muri Amerika byari byaratangije imishinga minini cyane y'ishoramari ingana miliyari 50 z'amadolari y'Amerika. Ubwo ibyihe byazaga, abakozi b'ibyo bigo by'abazungu barahunze basubira iwabo, imishinga yose irahagarara. Ariko se byagenze gute ingabo z'u Rwanda zimaze kugarura amahoro? Babazungu bahise bagaruka vuba na bwangu kugarura umutekano, byatumye ibyo bigo bikomeye byongera gusobokora ibikorwa byabyo nta mususu. Basubira gucukura gaze yabo, umutekano wabo n'uw'ibyuma byabo, ubwo ndavuga amashini yabo, ubu ucungwa neza kandi ushingiye ku kazi katoroshye gakorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ibi nibyo byatumye u Rwanda harubona ko ibihugu by'i Burayi biri kuryarya kubera inyungu zabyo bwite. Mu gihe ingabo z'u Rwanda zarimo zitangira ubuzima bwazo, umuryango w'ubumwe bw'u Burayi binyuze mu kigega cyayo cyitwa European Peace Facility EPF watangiye guha inzego z'umutekano z'u Rwanda udufaranga tw'inkunga. Ariko reka mbikubwire neza, iyi nkunga yari agace gato cyane ugereranyije n'amafaranga menshi leta y'u Rwanda itanga umunsi ku munsi yitangira iki gikorwa muri Mozambique. Kandi n'ubuso ugereranyije n'inyungu za miliyari 50 z'amadolari abo banyaburayi bari gukorera muri Cabo Delgado. Guverinoma y'u Rwanda yohereje ubusabe inshuro ebyiri Burayi kugira ngo iyo nkunga ishyigikire ibikorwa by'amahoro yongerwe, nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabyerekanye mu gahinda. Biteye isoni kumva ko ibihugu bimwe by'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, harimo n'ibihugu bibiri byahoze bidukoloniza, bakiriye ubu busabe bagatangira gukora amanama yo kuninura no kwinubira u Rwanda. Bakoresheje iki kibazo mu buryo bwa politiki ishingiye ku mateka asuzuguritse. Bafashe ubusabe bw'amafaranga yagombaga gufasha abaturage ba Mozambique, babuhindura intwaro yo kunenga no kwibasira u Rwanda mu buryo budafite ishingiro. Buriya iyo Abongereza bavuga ngo thrown under the bus, bivuze kugambanirwa n'umuntu wagiriye akamaro abanyaburayi. Barashaka gusarura amadolari muri Mozambique babikesha ingabo z'u Rwanda, ariko izo ngabo zabasaba inkunga bakazituka. Ibi rero byabaye isomo rikomeye, ari naryo ryatumye Minisitiri Olivier Nduhungirehe asohora iriya tangazo. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gusubira ku mizi. U Rwanda rwahisemo kureka bya burundu kwinginga cyangwa gusaba inkunga ibihugu by'i Burayi binyuze muri cya kigega cyabo, ahubwo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo gukorana no kugirana ibiganiro mu buryo bwa bwite cyangwa bwihariye na guverinoma ya Mozambique yonyine. Ese bivuze iki ko hazaza ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique? Ibi rero nibyo bifite agaciro cyane ugomba kumva. Bivuze ko ingabo z'u Rwanda zitagiye guhita ziva muri Mozambique vuba nk'uko benshi babitekerezaga. Ku Rwanda rwanze amatiku y'u Burayi bivuze ko rutaye urugamba, ahubwo bivuze ko rugiye kongeramo imbaraga rubifashijwemo na nyir'ubwite, aho Minisitiri Nduhungirehe yabyemeje avuga ko guverinoma ya Mozambique ubwayo ariyo yafashe inshingano zo kwishakamo ubushobozi, yaba buhari ubu ndetse n'ubuzakenerwa mu gihe kiri imbere, kugira ngo ikomeze gutera inkunga ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda biri muri Cabo Delgado. Ubufatanye rero buhuza ibihugu byombi byonyine bwari bwiza kandi buzakomeza gushinga imizi. U Rwanda rwerekanye ko rukunda amahoro n'abaturage ba Mozambique kurusha uko rukunda inkunga z'abazungu ziriho amananiza no kunenga igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bitwaje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Mozambique cyishimiye cyane akazi k'indashyikirwa gakorwa n'u Rwanda, ndetse kibona u Rwanda nk'igihugu cy'abavandimwe. Umwanzuro nuko u Rwanda ntabwo ruzava muri Mozambique, ntabwo rugiye kuva muri Mozambique. Abasirikare n'abapolisi bacu barahari, barakomeje kandi bacunze umutekano w'abavandimwe ba Mozambique nk'ibisanzwe, bakaba bazakomeza guhabwa ibyo bakeneye byose na guverinoma ya Mozambique idakeneye umunyamahanga n'umwe uza kubaha amabwiriza.
nshuti bakunze rero ba Pilot News TV, murakoze cyane gukurikira iyi nkuru mu buryo burambuye. Ese wumvise ute aya makuru cyangwa ibi byatangajwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe? Urabona iki cyemezo cyo kureka inkunga z'abazungu ingabo zacu zigakomeza gukorera ku ngengo y'imari ya Mozambique atari icyemezo cy'ubutwari buhebuje? Tanga igitekerezo cyawe ahabugenewe. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.